ngasi tha khara mangda tha mari manga mangda United Nations da Russia amadi West ki marakta United Nations Security Council da wa amada krakra mara yetna ki mauta Russia na veto use toki makoi na pukhalakpa wafam ado Russia ni yakite madu karino hai matamda space da weapon nuclear port ya ba dum satellite tha da ba masida space asidi shape ta tawsi amasung Russia gi masigi wakalon khara lai hai basida masida wafam ase pukhalak laga masi thingsi haibaki wafam da aya proxy resolution of pass tau haibaki wafam ni pukhatna rakhi base adu Russia ma da veto use tauki madu yaroi haiduna hojik recently paw mangarang ding garang hojik world media da yam kanna naidarak ise kaino hai matam da Russia na space da adugumba satellite ahum khak thadokre madugi satellite tu tha matam da prithibi ki kana su khangalam desini hojik west even America tanik ni panic ni Russia na aurise karigumba achauba khardi tawdawre haibasini hojikka satellite ase makoina khannaribana madudi nuclear weapon yawba adugum satellite la mayamna khannara misini Russia na masi tumina thagat kibo rangmani masi earth ke atmosphere da weather forecast kira natraga kaniguma communication gira natraga karigumba atopa scientific research kira kaina adubu hojik chingdarakle madudi Russia gi masi ki space satellite ahum ase masida pot khardi yawesini hojik west amte America chingnari bana modern nuclear port puba dugum yawrapra Russia na space ta hojik future gi damakta nuclear weapon ata launch pad ka semaga madugi satellite che paihanan thamkhraga mathau tarakpada madum dagi amok dharti da haibdi prithibi da yaithara kadori pra hojik masig wafam siam kanna nainari amasung US amadi west tanik le karino handak Russia gi masigi secret plan ase karino project ta ukri se haiduna hojik space ke taibang da scientist ka tang NASA laikri US gi oina amram da UK gi lairi amram da country ka gi su Europe ki country sing ki space ki maram da thijin humjin ba dugumba organization ka laikrin asa gumba NASA na faso ga so UK gi scientist sing even America ke scientist sing makoi ase hojik panic ni amasu ham khalli aduga makoi na khalli madi Russia ki hojik thagat khriba satellite sing ase masidagi some mysterious object release oisini pot khara thoki hanage satellite thakhiba sing asina ek tobaga hojik Russia na nauna thagat khiba asina ek tobaga manati sini पृथ्वी की कला खाऊदे सैटेलाइट अहम से मिलिट्री सैटेलाइट नी आर्ट ऑब्जर्वेटरी नत्र कम्युनिकेशन नत्र करीगुंबा नते है कन्फर्म वेस्ट कांगलुप अमेरिका की कांगलुप खांगलकले फेब्रुआरी 25 ता हौख्रब मतमदा थागतखिबनी थागतख्रब मतुंगदा आद लैदुना लैख्रे अदुगे मतुंगदा अतोप्पा सैटेलाइट सिंगा मसिगे सैटेलाइट अहम से की व्यवहार का बिहेव का मानरक्तबसे हुजिक स्टडी सिंगना खांगलकपनी अवदगिनी हुजिक वेस्ट पैनिक ओइरकलिसे Russia की प्रेसिडेंट पुतिन दी मसिगे सैटेलाइट असिगा रिलेटेड याम हराविसिनी अमसुंग मखोई की प्लान दी हांदगी सु लेरे मौदी स्पेस ता हुजि करिगुंबा पृथ्वी असि की कांगलुप मयाम मा मखोई की अगेंस्ट नि नातो काइसे मखोई सिगे सोकनर पतारती मदुगी दमकता इक्विपमेंट ओइना खुचुकुलाई ओइना मदु स्पेस तगे सीजन रख पाइदनी स्पेस वार रोम दनी लागलेसे रशिया से तौंगम ख्रपोने मखोई की मसिगे सैटेलाइट से तसेगनबा की मसि न्यूक्लियर वेपन यावरबा अदुगुंबा सैटेलाइट ओरमगनी करिगुंबा तौनरक पतारती at any moment at any time space ki adugo mafam dagi adugo mafam da attack tawro haibada button amta namkibada makha dagi tawba ngamhanaba adugo plan amok soidna oigani haibasa west amati america phajana masida confirmly chingnare हौजिक सैटेलाइट अहुम से स्पेस ता उंगदुना माकी ऑर्बिट तु द लैरे अतोप सैटेलाइट क्यासु लैख्री अदुबु सैटेलाइट अहुम से खब्रांग दना खर लापतक ना चपमा न उंगदुना लै ऑर्बिट ता अदुगा मसिदगी पोत खर रिलीज तौरख्रे मदुना सम फंक्शन करा आदा स्पेस ता तौख्रे मसि लाप खरबा पोत ने मसु ममी सामी गुमना मखोगी स्पेस एजेंसी सिंचिना उरिनी अदुगा मसिदगी समथिंग ओइख्री से कैनो हामतम द हौजिक मखोनी स्पेकुलेशन तौनरी से मसिगे सैटेलाइट अरिसिना करिगुंबा वेपन अमा स्पेस ता टेस्ट ओइख्रबरा नत्रगा मदुदगी करिगुंबा अमा मखोय थोखनदौरी मदुना लॉन्च पैड अमा आदा सेमखिब्रा नत्रगा करिगुंबा मिस्टेरियस पोत खरा मदुगी सैटेलाइट अहुम चिदगी ओइख्रे मसिदनी होजिक चिंगनादुना वेस्ट अमदी अमेरिका मखोयगी साइंटिस्ट सिंग कोइ गांगौरगा मसिदा रिसर्च तौदुना लैख्रिसे अदुनने पावसी होजिक थोरकइसे
Hojik question of arise historically say echo Kanbadi Russia ki Mokogi satellite sing at Masi Makalmatel satellite ladies Mokogi army satellite Chile Haidi Adu Russian asum satellite target Krabisida Pritibigi me sing Sida Kangalishini literally Kangan the Vade Maram di Masisum Sukanga Kani Aduga Ikoina Masiki satellite Omok Tarika target Krabani Maduna Madu target Krabani Madugi satellite Tuna Adugini Madugi satellite na Adugi Parpaskini Hai Aduga military Kantagiso Makogi satellite target Lisini Adu Masigi ahum CD masigi purpose karino haibse suang khangande ngasi February 25 tagi hoji yosilakle April yosinkhre masi faw da kana chu khangde masi space ta makoi movement orak poduna tawrak nei mong moto de khangrak pa wani hojik study sing ne yam kanna khandri se kaino hamatam da space tagi war kra yam kanna tawna kip taragadi space tagi nuclear weapon se use torak la prithvi da ekhai dor ba thugai dor bra masi haina khanna adu na tesini adu bu masi gi use kar matam orak kan hai matam da yamna sathina tension se high oil ko taragadi Russia na madugi satellite sing to use toraga country kaya gi space ta paidan laikri bas maru oil bas satellite sing asa hojik Elon Musk ta gi su kaya no pain la ngata pa America gi India gi Pakistan gi lairi bra America gi India gi su kaya no lairi ba America gi kaya no Britain gi laikri asum haina even UAE phau da makoi gi satellite thaduna thami bani China gi su satellite kya paikri asum haina Japan gi so Russia ki target asina asum dani haina makoi lone madu di ma ka yek na country singa sa ma ka karikum war sok na ko taragadi madu gi satellite adu use toraga space ta like reports mai se loina mathakta madu ki process toraga mathakta loithok na kiba space war prithibi da madom dagi prithibi da madagi attack torak gi wafam nate koi na khallu edu oram godra kaina madu na te haidi space ta like ba yek na ba singi satellite singa se destroy to bagi madu ni haidi Russia tawdi aduga masigi space ahum sigi wari se seng goram gani maram di handak marak asida maudagi something release oikre maduna some function kaya ulakre maduna tasengna hojik USA amati UK loina Europe ki country sing se panic ni makhoi na karikumbar Russia ka tawna ki batarati space ta makhoi gi leiri pa makhoi gi wealth hairo satellite sing maru oi sing masi sing asina kaya no income gi way oi riba masina communication gi way oi rim ngaktani masina karikum space ta Russia na destruct okragadi pumam hek mam khragani mokoi maduni hujik mokoi nam kan kineri sia aduna hujik Russia gi masigi project asigi matangda prithvi gi mi singne am kineri basana Russia hujik space ta nuclear bomb gumba nuclear weapon gumba madu test tawdori mare aduga madu karikuma tawtarati prithvi da koi country hujik wa hawkhidri karikuma Russia na tawtaragati madu space ta nuclear gumba madu test tawraga utki barche prithvi gi manungda natraga prithvi gi manungda test tawbadi kaya thengnakhre aduga samudra manungda test tawbadi kaya thengnakhre adu space ta nuclear weapon ama test tawrupa aduga nuclear weapon test bahar se Russia na har bo idori Russia ge masigi thabak asidini hoji am kinare ta segna maki am kinare Russia ki makhoi gi satellite singa cha masi makhal mathel gi satellite le se makhoi army satellite chu le hairi adu Russia na asum satellite thagat krabisida prithvi gi mi sing sida khangali sini literally khangan da yade maram di masi sum su khangdra kani aduga aikoi na masi gi satellite chi amuk tarik ka thagat krabani madu thagat krabani madu gi satellite tuna adu gini madu gi satellite na adu gi purpose gini hai aduga military khakta gi so makhoi gi satellite thagat isini adu masi gi ahum CD masi gi purpose karino haibse suang de ngasi February 25 tagi hoji yosilakle April yosinkhre masi faw da kana chu khangde masi space ta makoi movement orak poduna tawrak nei mong moto de khangrak pa wani